Понеже меđunarodni волонтерський камп того року мав бути уметницького характеру, альтернатива кампу були години фрактального рисування по методі Танзилії Полуяхтовej. Fraktališe rysuje so zavrtýma očmi a potom še prazni polja farbia s rižnýma farbami. Osoba sama vybera, jaký farby i nijansi bude hasnovac, ta tak finálny maľunok dosť hutori o charakteru osoby, poneže každá farba má svoje značenje. Rozvíja se koordinacija ruky, rozvíjaju se obidva mozgovo hemisferi, prava i ljiva. Давaju dobri rezultati u tim, že djeci strpezljivi, postavlja sebi cilj, že nješka to majú zakončiť, zužívajú v tej roboti. Znači, je taký pozitívny efekt, ktorý dáva toto technika. Tak pisalo u knjižki, že máme dva možljivosti roboti, a to možljivost hasnovat čitski farbi i možljivost hasnovat ljem jednu farbu, ali napraviti z njej veći nijansi. A veći nijansi dobili zo samim u stvari pritiskanjem ruki. Bolo takož teško, bo sme mali veľa mandi polja i već trebalo merkovať da nam nie povyskakujú zo stihlinijoh i také. I nešmelo ani jedno, istej farby nešmelo jedno pri druhým polju buď. Fraktálne rysovanie še hasnuje jak forma art terapii, ktorá pozitívno dejstvuje na psychu človeka, opušťuje, ta je preto hasnovitý spôsob preprovadzovania šľobodného času a môžu ju praktikovať i deti i odrosnutí.